I nastavljamo. Što smo rekli? Ko Diaz? Aj, možemo kod njega. Flash. I'm flashing you, baby. The girls are out. Što to je moj auto? Čujem se murio. Sad samo da vidimo u stvari. Ja bi trebao da idem, ja idem gore, pa onda nije daleko. Više ovdje. Vajde. Vratim se. Vratim pravac putovanje. I stići ćemo. Stanite li ovdje? Da, tu je. Ej, sad, ja jedva čekam misiju kad ćemo da osvojimo ovu njegovu vilu, brate, da postavim našu. Jedva čekam. Mama! Mama! I evo nas, došli smo, izvinite nešto mi svoj mikrofon zeza ovdje. Pomera mi se što me jako nervira. Šta mi je bre? Kako mi je nešto ubrzano ovdje, od kad sam dobio novu komp, mnogo mi je brža igrica i ne mogu da se naviknem. Come on, baby, come on! Yeah! Yeah! Stupid horse! I'll chop your head off! Who is this thickhead? Tommy Vercetti. You remember me. Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse! You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work for Shut money. up! Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing 3% is as good as stealing 100%. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment, and you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me? If this is the best Vice City has to offer, this is gonna be easy. Mali debeli. On je meni jako smiješan lik. Stay at home and listen to more Flash. If it's popular, we Ali je obrzao. Flash FM, totally awesome. Mi u stvari u ovoj misiji treba samo da pratimo opet. I to je... Šta je ovo? Preko čega? Izgubio sam oba vrata. Mislim... Vrata sam izgubio sva. Sem zadnjih. Ne! Joj, kako sam si izveket. Sad mi go... If nobody understands you, we do. Flash FM, music for the me generation. Sad mi gori auto, nema veze. Više ne moramo ni da koristimo. Hello, aha, treba da pogledam kroz prozor. I sad ovaj lik je u stvari iza nas. Molim? Šta je to? A, to je ono kao... Too slow, Granddad. You better keep on running, asshole.
izgubio sam health od ovoga. Dobro, u sve sad treba samo da ih pratimo. I to je to. Teško je to što nas ovaj lik puca. Kao što vidite. Mada treba. Treba nam na razdaljenju da budemo. I bit ćemo. Ovo je samo opomen. Ajde. Sjećam se da je baš dugačka ovo. Kad će kraj? Kad će kraj? Ovdje je kraj. Mislim da je kraj. Da, evo, kraj. Gotovo. Joj. Tako. Umri. Pare. To mi se sviđa. I idemo sad kući i to će biti to za danas. Jer ovo može da se kupi. Ovo tek može kasnije da se kupi. Jao, i krenuo sam pogrešnim putem, ne veze. Ne. Idem da sejvujem i to je to za danas. To je to za danas. Snimili smo 3, 4 misije smo snimili. U stvari, 2 za ovog, 2 za onog obojica, 1 za ovaj telefon, za nepoznatog lika. Šta mi je kako ovako loše vozim? I 1 sad za djec, za 4 misije. Puna kapa, što bi rekao naš narod. Mislim da će nam kasnije biti misija da kupimo onaj kafić ili šta je već da je ovaj Ken Paul. Joj, šta mi bre, izgubim 30 healthy na ovom. Ne, neće sam Murija Boga mi. Idem da se idem. Ajde, što? Izgubit ću, ako ovako nas instalarmer ću izgubiti. Ne, šta mi je danas? Još malo policije juri dodatno ne. Neću sada idem po pušku. Ne treba mi. I sad, gledajte sad skok. Skok! Joj, roknuo sam svoj auto. Šta da se radi? Idem da sejvujem. I
to će biti to za danas. Nadam se da ste uživali u gledanju. Ja sam uživao u igranju. Pa onda vidimo se do sljedećeg puta. Izvinjam se stvarno što nisam onih par misija snimio. Stvarno mi se zabagao igrica i snimanje je prestalo da radi. Nije mi se ništa ni snimilo, ali nema veze. Nadam se da mi opraštate. Pa onda vidimo se do sljedećeg viđenja. Ćao.